Ni inkuru ikomeye cyane kandi itunguranye iteye ubwoba abarundi bose n'isi yose muri rusange. Ni ikintu kidasanzwe cyagaragaye ku rugo rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru atangwa n'abasirikare bari barinze urugo rwa perezida Evariste Ndayishimiye batangaje ko hari ikiyoka kinini cyane cyateye urugo rwa perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe cy'ijoro. Abarinzi bose bari barinze urugo rwa perezida Evariste Ndayishimiye ngo bagize ubwoba barahunga babiripotingiye abari babohereje ku kazi. Ngo byabaye ibintu bikomeye cyane ubwo baripotingiraga uwari ukuriye abarinzi b'iri joro uyu munsi. Baripotinze aya makuru babigejeje kuri perezida Evariste Ndayishimiye ngo abategeka ko bagomba kujyana ibibunda rutura bakarasa icyo kiyoka. Ngo ariko ngo mu gihe bajyanaga ibibunda bimwe bikururwa n'imodoka bikomeye cyane ku rugo rwa perezida Evariste Ndayishimiye nijoro ubwo bashakaga kurasa iki kiyoka giteye ubwoba, ngo ibintu byabaye ibikomeye cyane. Ngo ubwo bajyanaga ibi bitwaro by'imbunda kurasa icyo kiyoka ngo bahise bahura n'ibintu bikomeye cyane, ngo kuko ngo uwageragezaga kurasa wese ngo icyo kiyoka ngo cyahitaga cyasama, ngo ubundi bose bakagira ubwoba bagacika intege mu maboko, ngo noneho no gukora mu mbarutso ngo bigahita byanga, ngo maze imbunda igatakara hasi. Ibi ngibi bikaba byagaragaye mu gihugu cy'u Burundi, ibintu byatangaje isi yose, ibintu byatangaje abarundi, ibintu byatangaje ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ibintu byabaye bikomeye cyane ku butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi bikaba byabaye mu gihe iyi nkuru yose bakomeza kuyitirira Lieutenant General Alain Guillaume Bunyoni wafunguwe ngo akaba acuditse bikomeye cyane na wa mupfumu wo mu Ruyigi, wa mupfumu perezida Evariste Ndayishimiye ngo yakundaga kujya kubaza ngo ahazaza h'ubutegetsi bwiwe. Ibi ngibi bikaba byakomeye cyane mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye nawe yakunze kuvugwaho cyane ibintu bijyanye n'amarozi, ibintu bijyanye n'ubugizi bwa nabi bigendeye ku myuka mibi, none bikaba byagaragaye ku rugo rw'uyu munsi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ngo akibona iki kiyoka gikomeye cyane abatanze amakuru abari abarinzi be bavuze ko mu gihe batabazaga bakabohereza kukirasa noneho kikananirana, ngo perezida Evariste Ndayishimiye yahita atumiza abanyamasengesho bakomeye cyane, ngo yahise atumiza abapasiteri bakomeye cyane bazwi mu gusenga bitangaza bigakorwa, ngo yahise abatumiza ku rugo rwe ngo baza kumusengera, ngo baje gusenga ngo bahanura yuko ngo ibijyanye n'iki kiyoka ngo Lieutenant General Alain Guillaume Bunyoni ngo yaba bifitemo ukuboko, ngo yaba bifitemo uruhare, kuko bahise bavuga ko ngo ibi byose ngo birimo biterwa na wa mupfumu wo mu Ruyigi wajyaga apfumurira perezida Evariste Ndayishimiye, kandi ngo yari inshuti na Lieutenant General Alain Guillaume Bunyoni mu gihe Bunyoni atari bwafungwe. None nyuma y'aho Bunyoni amaze gufungurirwa ngo akaba yarongeye kugirana urukundo rukomeye cyane n'uwo mupfumu wo mu Ruyigi, ngo umupfumu Kabombo cyane Kasha, umupfumu uzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi cyose, ngo ni umupfumu uzwi mu gihugu cy'u Burundi uzwi yuko ikintu avuze cyose, ikintu ashatse ko gikorwa cyose mu myuka mibi ye ngo gihita gikorwa bigakomera. Ibi ngibi bikaba bikomeje gutera ubwoba ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, kandi ngo bikaba iturufu ikomeye kuri Lieutenant General Alain Guillaume Bunyoni, aho ngo bigaragaza yuko perezida Evariste Ndayishimiye ngo yamaze kugira ubwoba bwinshi cyane, aho binavugwa ko ngo atazongera kugira imbaraga zo kuvuga Lieutenant General Alain Guillaume Bunyoni, cyangwa ngo yongere kugira imbaraga zongera kumusubiza muri gereza. Ibi bikaba bikomeje gukomera mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD buyobowe na perezida Evariste Ndayishimiye bukomeje kuvugwaho amarozi, bukomeje kuvugwaho imyuka mibi cyane, aho byakomeze no kuvugwa yuko nubwo perezida Evariste Ndayishimiye ngo yari inshuti ikomeye y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza, bikaba byarakomeje guhwihwisa yuko nubwo babeshye ngo ni COVID-19 yamuhitanye, ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye nabwo bukavuga yuko ngo yahitanywe ngo n'indwara y'umutima heart attack. Ngo ibi ngibi bikaba bikomeje kugaragaza yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho buva bukagera bwose
ngo bushingiye ku myuka mibi nk'uko byakomeje kuvugwa yuko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari arwaye mu kwezi gushize, byamaze kugaragara yuko yari yaratumije abapfumu mpuzamahanga b'abapfumu bo ku rwego rukomeye, bivuga ko ngo barutuye uwo mu Ruyigi. Abapfumu bari baravuye muri Tanzania, abagabo babiri bari abasaza bo mu myaka nka 70 ndetse na 75. Ibi ngibi bikaba byarakomeje kuranga ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ngo ikibabaza abantu gikomeye cyane, gikomeza kubabaza abarundi benshi, ngo nuko perezida Evariste Ndayishimiye we agaragara nk'umunyamasengesho, akakomeza kwerekana yuko ari umunyamasengesho ukomeye, ariko ngo yagera inyuma ngo akagaragaza nanone yuko ahubwo ubutegetsi bwiwe bushingiye ku myuka mibi, imyuka mibi cyane, imwe yo kwiringira abapfumu, imwe yo kwiringira amadayimoni, imwe yo kwiringira abantu ngo bakuye ubupfumu bwabo ku musozi wa Kilimanjaro. Abo banyatanzania yari yahamagaye igihe yararwaye, igihe yajyaga kwivuza muri Dubai, ubundi yagerayo ibintu n'ubundi bigakomera, ngo haryamye ku gitanda ngo akajya ngo yikangura, ngo akarota yapfuye, ngo haryamye ku gitanda ngo akabona ibintu by'ibiyoka, ngo akabona bije kumureba. None bikaba byongeye kuvugwa, noneho bikaba byagaragaye neza ubwo iki kiyoka cyateraga mu rugo rwe mu ijoro, n'abarinzi bose bakakibonera. Ibintu byajyaga bivugwa, bikavugwa yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushingiye ku myuka mibi, ubutegetsi ngo bushingiye ku myuka mibi nk'uko byakomeje kuvugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye yakunze gushinja Reveriyano Ndikuriyo ngo kuba yaramwoherereje imyuka mibi. Kandi perezida Evariste Ndayishimiye noneho kuri uyu munsi ngo imyuka mibi yashinjaga Reveriyano Ndikuriyo akaba yatangiye kongera kuyishinja Lieutenant General Arengiyome Bunyoni. Kandi Lieutenant General Arengiyome Bunyoni afunguwe mu minsi mike yishize. Ibi ngibi bikaba bikomeje gukomera mu Burundi, ibi by'imyuka mibi, mu gihe n'ubundi no mu gisirikare cy'u Burundi havugwaga kutumvikana gukomeye hagati y'intwazangabo z'u Burundi, hagati y'abajenero benshi cyane barwanya intambara ya CNDD-FDD n'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bikaba bikomeje kuba amahano akomeye cyane mu miyoborere y'igihugu cy'u Burundi, aho ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugaragara yuko ari ishyaka ryiringira gusenga Imana cyane, aho abayobozi b'iri shyaka bakunze kugaragara nk'abapasiteri, nyamara ngo mu buryo busobanutse kandi bumaze kumenyekana mu Burundi, ngo nuko aba biyita abapasiteri muri CNDD-FDD bose ngo ahubwo ngo imyuka mibi ngo ariyo bashyize imbere, kuko ngo basenga Imana mu ruhame, ngo ariko ngo bagera mu macumbi yabo ngo bagatangira kuzamura imyuka mibi yo guterekera, yo guhamagara za gakondo zabo, ngo yo kujya mu bapfumu, ngo ahubwo ngo bakaba batangiye gushyira igihugu mu bupfumu.